Giyang kaya tigyan na manan yan na mga mata. Agyang kaya mga tao si sagyang kaya Iran. Nagusto mga limayran. Na alerto, naguriparado, nagumakatataraygir siran. In full readiness. Kaya manan yan na hands on the trigger in full readiness. Sama na tigyan na makatatrigger siran sabab si ko kapakaririparaduiran si ko kan dipin sa Iran si sagyang kaya ancient land si sagyang amanan yan na miyaw re amanan yan miyatiu lugu pa maadar pa agugi tigyan na amanan yan na civilization rooted in thousands of years kaya tigyan na military agyang kaya Iran why na amanan yan na on Iran will trigger a swift ay manan yan na maga na tigin na tanto akapaka balosami si ko ba pianto na akatimbakar kami Amerika nagugyang kaya Israel sabab sa ay manan yan na ma-identify katawan na mid na tigyan swaya manan yan why na weakness yo di na predetermined target katawan na mid na tigyan swaya manan yan na timbakan Amerikano. Sulga warned that both the United States and Israeli would face consequences stronger and harsher than before. Giyang atigin Amerika agug yang kaya Israel. Na manan yan na ketama ni radin so manan yan na diran mapya udi na dairam pan nakatapangi. Why? Mas mala atigin na kagdamira na consequences. Ayamanan niya na mas mala kagdamira na tigyan na response. Iman to adi sagyang gaya may po sa kya tidawa. Allahu Akbar. Allah. Masa kau explain khabar basa now. Tutukin so iman to na aya tutukan tano SU nagyang kya expired. Ayamanan niya na may pasad so dua kapitugaw ya ceasefire between giyang kaya Amerika nagugyang kaya Iran. So ay may panutul siya giyang kaya Iran. Reparado sirangon ko yaman na niya nakatidawa. Peter wag yang Iran. Ay Peter Iran na hands on trigger. Ay man na niya na sama na tigyan na makatatrigger kami din. Hands on trigger. Iran warns forces ready to strike US. Israel immediately. Sama na tigyan na makatatrigger kami din na tigyan nga Iran. Ready kami din ko kapumumba yami katimba kami sa Amerika ug yang Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ay manan yan mga pagarya na ay alas ta kabartano kagae na manan yan na giyang kaya envoy o di nagyang delegation from America na ready siran din. Wala hulam na miya ka umasiran sa manan yan na Islamabad, Pakistan. Na. Uri ano to na giyang kaya Iran na aya kaganian na dasiran rosong. Kaya ko na sabab nagpaganeron nagyang tanto amala adima nagyang kaya Amerika. That is so tigira na aya kateruran na excessive demand of America. Na di kami sansungga debu ketamanan raktano. Secondly, giyang na kabubla kairan si nga Strait of Hormuz udi na port nagyang pantala nagyang Iran na tamang kon sa disiran san mada. Giyang na mga naval Amerika ag ay may panutul na 10,000 sonder watatago ni Ransan. Padro na giyang kanan na kaya bumba giyang kanan na yaman niya kaya timba ka giyang na mga Amerika sa giyang uta vessels Iran araksa diak peran. So ayaman na niya nagina ni mala aderan roo ayaman niya niyang kasong. Katawan na miya tiga giyang Iran giyang epsun Amerika na pangangal ka para makaway kami, makayug kami sa kabay Amerika. Peter Iran na tigin na di kami niyo mapangangalak. Di kami makipusada ngulalan ko kapangangalak. Kadi sa kami indesisyon ko kabayami. Sa upama kamada. So interest kabaya. Udi na para kumadak lataw si sagyang kaya Iran na dia meron sacrificean swayamanan yan na kabaya udi na ipugusurwingad. Ay mala nagyangan na uranium. Ay manan niya naginan sa petugong sa kanan na atomic bomb. Ama ka pulang na diya miyanan ipangunot at tigugyang nga Iran. Ito sabab, amiyag didlak siran ro, kagya Peter Mambu agyang nga amanan yan, na Amerika, why, udi pangunot agyang nga Iran, kukabaya ami. Na amanan yan na, ayak kapalit yan pa ma, na amanan yan na,
obliterate. Ayaman na niyan na itupi ami sa lupa Iran. Kagito kagaan niyan. Khatam al-Anbiya, Central Headquarters warned on Wednesday that the country armed forces remain in a full alert, ready to respond immediately to any US or Israeli aggression. Peter wagyang kaya Central Headquarters sa Iran. Agyang kaya tigyan na Iran forces o di nagyang military Iran why na remain na yamanan niyan na mapapadalamad na tigyan si Iko full alert. Sa ready kami din ko kandipin sa ami o di na kambelos response. Kambelos yami kuya mana niyan na bomba makapupuon sa Amerika na gumakapupuon sa Israel. Spokesperson Lieutenant Colonel Ibrahim Solfagari said Iranian forces having long maintained a state of readiness. Peter wagyang spokesperson Iran na si Lieutenant Colonel Ibrahim agyang kaya tigyan na yamanan niya na Iran na miyatidin long maintain state of readiness miyatid na tigyan ang makariredi agyang kaya yamanan niya na forces military agyang Iran describing them as having their hands on trigger amid continued threat from US President Donald Trump and military. Ayaman na niyan na remain full alert at tigyan agyang kaya Iran bapya pa na tigyan ni kapangangalak agyang kayamanan niya na Amerika na mariridid na agyang kayamanan niya na Iran. He stressed that any attack on Iran will trigger a swift and decisive response, adding that Iranian forces have already identified predetermined target. Agyang kaya tigyan na military agyang kaya Iran. Why? Nayamanan niya na on Iran will trigger a swift. Ayaman na niya na maga na tigin na tanto akapaka balos sami. Si kubapian to na akatimbakar kami Amerika nagugyang kaya Israel sabab sa ayaman na niya na ma-identify. Katawan na mid na tigyan suwayaman na niyan. Why? Na weakness yun. Udi na predetermined target. Katawan na mid na tigyan suwayaman na niyan na timbakan Amerikano. Solgari warned that both the United States and Israeli would face consequences stronger and harsher than before. Giyang atigin Amerika agug yang kaya Israel. Naman na niya na ketama ni Radin swema na niya na diran mapya. O di na dairam pan nakatapangi. Why? Mas malala. Mas malatigin na kagdamira na consequences. Ayaman na niya na mas mala kagdamira na tigyan na response. Iman to adi sagyang kaya may po sa kya tidawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stronger and haris. Ayaman na niya na kagdamyud na tigyan so ayaman na niya na mabagar. Ago harser pakabinasa. Mabagar na ago pakabinasa than before. Mabagar na ago pakabinasa. Why? Iman to adi so miyaure na kagdaman yun na Peter wagyang ka Iran. Allahu Akbar. In parallel remark, sipan mga pede-pede na tutulo di nakatero. Agyang kaya si Brigadier General Majid Mosabi, Commander of the Aerospace Forces of the Islamic Revolutionary Guard, said any renewed aggression after the ceasefire will prompt immediate retaliation. Giyang kay ko na mapuro asundero sa kalangitan na giyang kay Iran. Ayaman na niyan na giyang kay ko na military sa kalangitan. Giyang kay Revolutionary Guard na pitiro yan na any renew aggression. Upama nasad na tigyan sa kapagataling giyang kay ayaman na niyan. Nakapamina sa giyang kay Amerika na giyang kay Iran. Why? Orya na tigyan na giyang kaya ceasefire will prompt immediately a retaliation na mataan. Sigurado na tigyan na giyang kaya magaan kasaup yami ko yung manan yan na ada pa ka po na bomba. Retaliation. In a statement carried by the Mehr News Agency, Mosabi said that Iranian forces have remained to high alert even during the ceasefire. Pitero pa nagyang kaya isa. Ayaman na niyan na officials sa giyang kaya Iran biya panutulag yang kaya Mehr News Agency.
Ayaman na niyan na Iranian forces have remained on high alert even during the ceasefire and before. Peter wag yang kaya mana niyan na simusabi. Yang atiya na military yang Iran na andeng din. So kapakariri para dua mi si ikukya ceasefire yan away aguswi manto na makariri para dua kamid. Your son stationed behind the land's platform have humiliated the arrogance of the oppressors for 40 nights. Excuse me. He said, ito na to Peter Wari Ikwanari. Peter Mr. Bean. Yang berita. Your son stationed behind the land's platform have humiliated the arrogance of the oppressor of the 40 nights. He said, adding that forces remain in full readiness to defend the country. So atigyan sa mga watayo na matatago atigyan si Kuya Manan yan na platform o di na okit. Ayamanan yan nandudu na tigyan so di ka pupakay ito Why? Si ko mga tao si sagyang kaya Iran, pun sagyang kaya arrogance, o pun sagyang kaya oppressor. Ayamanan yan na pun sagyang kaya mga oppressor, si ko miya ka 40 nights, 40 gaw iatigyan, na tanto tanuran na raradiyaman. Pun sagyang oppressor, yung na oppressa. Manan yan na makararadiyaman. Pada sa Peter yan, nagyang atig, sabab sa natigyan. Why? Na gyang atigyan na manan yan ng mga wata Iran, na reparadusiran si Kuya Manan yan, readiness, ading remain full readiness to defend na ayamanan yan na ready gyang kaya mga wata gyang kaya Iran. Si kukan dipinsa Iran, si iku yung diran. With watchful eye and hand on tiger, in full readiness to defend this ancient land and civilization rooted in thousands of years, he added. Pansamya teruwag yang kaya simusabi. Yang kaya tigyan na manan yan na mga mata, agi yang kaya mga tao sisag yang kaya Iran. Nagusto mga limayran, na alerto, naguriparado, nagumakatataraygir siran. In full readiness. Kaya manan yan na hands on the trigger in full readiness. Sama natin yan na makatatrigger siran sabab si ko kapakariri paraduiran si ko kan dipinsa Iran si sagyang kaya ancient land si sagyang amanan yan na miyaw re amanan yan. Miyatiu lugu pa maadar pa. Agugi tigin na amanan yan na civilization rooted in thousands of years. Shout out Roll Smile kata bare si Roll Smile mata na berta. Yang ay tigin na manan yan na miyang gibuan ragun akya civilization. Manan yan na civilization. Ato naman na civilization. Manan yan na kaya pagintawiron. Why? Sagyang kaya manan yan na gibuan na ragun. Na iman to na penarangga na gyang kaya pembeteng na mama si Trump. In a separate statement marking anniversary of the establishment, the IRG said it is fully prepared to deliver new achievement and surprise beyond the enemy expectation. Siya tingin sa mga padakatero. Why? Nayamanan yan na kumaagyan kaya anniversary of its establishment. Gyang anib paman na go iyagyan iya kwan IRG. Udi na marking the anniversary of establishment. Why? Kumagyan nga pa man araw ng Iran. The IRG said it is fully prepared to deliver a new achievement na manan yan naging atigin nakakumagyan nga araw ng Iran. Na manan yan na Peter wagyan nga IRG fully prepared si ko kan deliveran yan. Udi nakapakito kawin yan nun si ko bago. New achievement. Why? Kapakito kawin nun si ko bago manan yan na achievement Iran. Ago mga surprise si Kuya Manan yan na mga redway. Ay manan yan na diran pipikiran why na kumayran ro kami. Shout out sa nare Cebu.